Biz Qirg'iziston Respublikasining eng olisgi oblast, Batken oblastini Laylak rayoni Isfana shahrida yashaymiz. Bizda bir poliklinika bo'lib, unda 70 sotrudnik ishlaydi. Kecha 13 aprel kuni kechinde sotsialдык tarmoqlarga bu video qayrılуу жарыяланган болчу. Анда Баткен облусунун Лейлек районундагы поликлиниканын дарыгери жардам сурап, кайрылганын көрүүгө болот. Бирок ошол эле дарыгердин суранычы боюнча ал видеону көрсөтпөстөн анда айтылган сөзгө гана көңүлүңүздү бурабыз. Bizni Isfana shahrimizda Batkenga borib kelgan kontaktlar, Rossiyadan kelgan kontaktlar, Umradan kelgan kontaktlar, Da'vatdan kelgan kontaktlar bor. Biz ularni holidan tez-tez xabar olib turamiz. Yana kunda kasallarni priyom qilamiz. Ammo bizda kunda almashmasdan kiyadigan xalatimiz bilan maskamizdan boshqa hech qanday formamiz yo'q. Agar bizga yordam bersangiz juda ham minnatdor bo'lardik. Bizga bir kunlik xarajatimiz uchun 70 sotrudnikka 70 ta bir marta kiyib tashlaydigan xalat, 350 maska, 350 perchatka, 70 antiseptik, 50 ta gradusnik, 100 ta shpatel bir kunlik xarajatimiz uchun kerak. Agar yordam bersangiz juda minnatdor bo'lardik. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Rahmat. Дарыгердин Америка Кошмо Штаттарында 10 жылдан бери жашап, иштеп жүргөн Надира Саип аттуу кызы менен байланышка чыктык. Надира Саип видеону кандай себептен алып салууну суранып жатышканын мындайча түшүндүрдү. Что происходит? Теперь хотят, что... Вчера вечером, примерно к 10 часам вечера, к нам домой пришли разобрать, делать разборки и заставлять моих родителей снять видео, сказав и просив прощения у правительства Кыргызстана, просить извинения. Одно хочу сказать: никто не будет просить извинения за инициативу, которая создана мною и добровольцами Лейлека. А теперь человек, который приходит к нам домой, тоже боится. Он тоже такой же гражданин, такой же простой человек, как мои родители. Может, он и есть доктор тоже, но он тоже боится. Надира Саип ал видео кайрылуу мындан 10 күн мурда тартылганын айтат. Ал убакта чындыгында аталган поликлиникада абал ушундай болгон деп белгилейт. Бирок акыркы күндөрү ооруканага өкмөт тарабынан көңүл бурула баштаганын айтты. Буга карабастан Америкадагы лейлектиктер жана башка аймактардан барып жумуш кылып жаткан жарандар жардам колун сунууну туура көрүшкөн. Ушул күндөрдө медициналык каражаттар Лейлек аймагына жетип келиши керек. Нам трудно просто доставить, потому что нету машин, там границы закрыты, там очень трудно, чтобы уехать. И нам пришлось очень трудно доставить эти вещи. И до сих пор, уже 10 лет, мы вот сегодня можем доставить им половину этих вещей. Поймите правильно. Наша помощь не создана, чтобы унизить или оскорблять правительство Кыргызстана. Дарыгердин кызы өкмөттү дарыгерлерге мындай мамиле кылбоого, жардам сурагандыгы үчүн кечирим суроого, мажбурлобоого чакырды. Моя мама и отец и их коллеги медперсонала не будут просить прощения, потому что они не должны. Мы должны их благодарить, потому что они настоящие герои в этот момент. В нашей жизни они настоящие герои. Прошу вас, не заставляйте наших драгоценных граждан, докторов унижаться. Они молча работают уже более 50 лет на очень мизерные зарплаты и лечат воспальных. Кыргыз өкмөтү коронавирус илдетине каршы күрөшүүдө Кыргызстандагы дарыгерлерде бардык керектүү каражаттар жетиштүү экенин, аларга кошумча сыйакы төлөнүп берилерин да билдирип келет. 2020 жылдын 14 апрелине карата Кыргызстанда коронавирусту жуктурган жалпы 430 учур катталды. 71 бейтап оорудан айыгып чыкты. Оору жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 80ге жакын. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.